Avion. Žuta. Smeđa. Crna. Roza. Bijela. Crvena. Siva. Plava. Avion je najbrže prevozno sredstvo koje putnike prevozi na velike udaljenosti. U avion se ulazi preko pokretnih stepenica. Pista avionu služi za uzlijetanje i slijetanje na neku destinaciju. Avion u toku putovanja leti na velikim visinama. Crna. Roza. Bijela. Crvena. Siva. Plava. Avion je najbrže prevozno sredstvo koje putnike prevozi na velike udaljenosti. U avion se ulazi preko pokretnih stepenica. Avion. Žuta. Smeđa. Pista avionu služi za uzlijetanje i slijetanje na neku destinaciju.